Улуу эл улап келген салты бар. Улууларды урматтап учурашкан наркы бар. Саламдашып алалы самап келген жалпыга. Бүгүн өзгөчө азыр тойдун экинчи бөлүгүндө элиңиздер Ол шоу деген шарты бар. Бир колчак колдош келиңиздер барыңыздар. Келиңиздер меймандар, ар бир тойдо өзгөчө кызыктуу оюндарсыз той өтпөй келиңиздер. Мен бул жакка мүмкүн болсо мындай бийлей турган айымдардан бир 4 айым чакырып келип коюңуздар. Бүгүн той, бүгүн байрамыңызда уялбайбыз. Айымдардан бир 4 айым келип коюңуздар келиңиздер эми. Бүгүн 2 жашты чындап сыйнап берген айымдар болсо келиңиздер. Уялбайбыз 4 айым. Чыгасызбы сен? Орунламашыңыздар келиңиз. Чыгабыз. Келиңиз, бул жерде дем алдыралы сиз бериңиз басыңыз эми. Өзгөчө. Суроо боюнча келиңиз эми. Эми 4 айым өзүңүздөр бирден пара келиңиздер эми. Бирден пара. Мужиктерден эстип келебиз келиңиздер. Бирден пара. Өзүңүздөр аттанабыз, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн параңыздар менен келишип, кеңешип, ысым коебуз келиңиздер. Сиздин пара кандай аталат? Сиздики кандай аталат? Сиздики кандай аталат? Сиздики кандай аталат? Аталышы. Сиздин группа. Өзүңүздөрдүн командага бир ат коюп албайбы, ысым. Ойнап болсо мейли. Сиздерчи? Ойлонобуз, кеңешебиз, көбүздө келиңиз. Сиздер да ойлонобуз. Ромео Джульетта. Сиздерчи? Я. Элеже? Келечек. Келечек жаштардын колунда дейт. Уялбайбыз ага, уялбайбыз. Сизчи? Сулууларды коелубу? Сулуулар, силер чырайлуулар. Сулуулар, чырайлуулар, келечек, Ромео and Джульетта, да? Келиңиздер эми оюндун шарты жөнөкөй. Эшесек коюп жөн бийлешүү керек. Ал эми биринчи орун, экинчи орунду мына мыймандар өздөрү айтат, кайсы команда жакшы билесе, ошол командага катуураак гол чакырсаңыздар, ошол инсанды биринчи орун деп аныктайбыз. Демек, биринчи оюндун шарты келгенде биринчи пара чыгабыз. Өзгөчө биринчи би кыргызымдын эң жакшы бии каржыга билебиз келиңиздер. Сынып өзгөчө билебиз. Кет коебуздар. Onu tutmayın bizleri. Hadi bana. Rahmat, azam. Qanday bilet turmak meymanları? Жақсы biledi. Келіңіздер, кейінгі пара келечек. Келіп қойыңыздар. Билеміз. Ай, рахмат, азаматсыздар. Келіңіздер, кейінгі команда сұлулар командасы келіңіздер. Өзгөчө сұлу инсандар кетті. Қара жыруға.
келет. Деніздеріме чырайлылары. Азыр чырайлы білген анча-мұнча дәуір емес бар ежелер ағалар болса, сіз қачы отырыңыздар келіңіздер. Кетті! Чырайлылар! Андай келе тұрмақ қиманда бір қолды қолша патышқа тұрдары. Еми екінші бейгеніңіздер ұрматту Ромео and Julieta келе қойыңыздар. Еми екінші бей бұл өзгөчө орыстағы бейі. Какали! Gelecek komandası gelip koymuşlar mı? Gelecek komandası uyalmayız, tartılmayız. Git tadı mesela. Özgür öğrenciler, evlilikler, sulular komandası gelip koymuşlar. Uyalmayız, tartılmayız. Sulular! Babanız bu, kızgınlar. Barakatlar. Kiyinki komanda gelinizler, çıraylılar komandası. Gitti. Barakalde, en hurmatlı meymanlar, oyundağı üçüncü bir genizleri. Romeo and Julieta genizleri. Dağı iki birimiz anlasın bu oldu. Üçü, tango biyi. Uyalmayız gitti. Tango biyi canırsın. Hey! Oba! Romeo and Julieta. Azamazlar bana geldi. Yemeğe gelinizler giyiki komanda, gelecek komandası. Gelinizlere uyalmayın. Barakata.
Soğular komandası gelingizlere. Soğular komandası bilemiz. Eğer keyingi akır komanda Şıraylar komandası gelingizlere. Şıraylar komandası. Şampiyon. Barakada gelingizler, özgürce bilingizler. Amanız çürüğü yaşayanlar ya. Çürüğünde umutu var kadar gelingizler. Daha geliyoruz gelingizler. Oyun bu oyundan takılsa çıdayız gelingizler. Ama siz bu caka turasız. Ece siz bu caka taka oynayınız. Hazır India'da seyretiniz. Siz Rita olursunuz. Siz Jimmy olursunuz. Hazır sizge mikrofon sunan Jimmy Toy da fikras. Sizge bak benim aha da fikrim olsun. Geliştik mi? Başladık. Jimmy Boy. Aha! Getir! Çakındayız. Barakada. Ay rahmat. Keyingi komanda gelingizlere. Gelecek komandası. Ama Ece, uyalmamız bilesiz mi neteşinizdi? Jimmy Boy da fikras. Jimmy Boy. Getir! Özgür çömülerinizler. Keyingi komanda gelingizler. Soğular komandası. Biyde başlayın. Gelingizler. Dayanız bece. Dayanız mı tutup durarız. Gitti. Ne deşti bilesiz abi? Jimmy Boy deyiz. Jimmy Boy. Kantura. Oyşay. Jimmy Boy de. Jimmy Boy. Kantura. Jimmy ukancok Jimmy. Jimmy Boy. Apa yang kau bilang? Just tayo. Dia.
Barakende. Emin kızına foto koymuşlar gelingizler. Keyingi komanda gelingizler Şiraylılar komandası. Jimmy Boy. Tırıştırıp koydu bak önünde. Makul. İyi geçti. बदलेंगे दिल हमारे चमकेंगे अपने सितारे दिल हमने जो मिलके सवारे कल सच होंगे सपने वो सारे तेरा दिन आएगा सुसुबी मस्ती में गाएगा सुसुबी तेरा दिन आएगा सुसुबी मस्ती में गाएगा सुसुबी Ay rahmat. Qanday bina durmoq mıyımlar jaktı? Endi shuncha qizib qolgan so'ng oxirgi sinib qo'ygan kelingizlar, oxirgi konkurs kelingizlar. Daga da'voz kelingizlar. Birinchi marta kelingizlar, o'tirasiz, savol kelingiz. Endi klip tatasizlar meni. Siz janaqa asar bo'ls, siz klip bo'ls. Janaqa irga hozir klip tatasiz. Butulaverib ne uchun qumdan qarar cho'q degandaqa. Siz klip, siz asar. O'sha asar irgan yerda siz asar bo'lasiz. Kubik kırdıgan yerda siz kubik bo'lasiz. Obraz beramiz. Ketdi. Uyalmayız, tartib qo'yamiz. Muzika ketdi. Oldu, si. Hey. Arkadaşlar. Ağlım yürek, bulan yürek Üyüm dolu kaldı böyle koşnalar gülük Men ben uçurum, hiç kokşup yürüm Üşüp bıraktan marcasın fırına cüdeyim Benim tuğanım, senin tuğanım Uruşarsın, duyurarsın, elini tuğanım Ekmekçiden koy, ben de kıynadım Koy altının tuğanlarına uyan kılmadım Düşünce canım, kanca güzel, şonca gider Dilimsiz var elimde savurdum sancı Neyini çıdayım, kanca yüreğim Bu telegir, kutta var Ay rahmat, azamattır. Ağa, siz ırday turgan жерде ордуңузда турасыздагы мындай жидиңизге тырасда уруш коюш керек. Микрофон кереги жок келиңиздер, кийинки мырза. Siz ырдаган жерде ордуңузда турасыздагы уруш күтөсүр менен. Келиштикпи? Микрофон кереги жок. Кетти. Баракалла. Ağlım yürek, bulan yürek Üyüm dolu kalmaz böyle koşnalar gülük Men ben uçurum, hiç kokşup yürüm Üşüp bıraktan marcasın günlüğü cüdeyim Benim tuğanım, senin tuğanım Uruşarsın, duyurarsın, elini tuğanım Ekmekçiden koy, ben de kıynadım Koy altının tuğanlarına uyan kılmadım Düşünce canım, kanca güzel, şonca gider Dilimsiz var elimde savurdum sancı Neyini çıdayım, kanca yüreğim Bu telegir, kutta var Azamatsızlar. Az önce uruş ketip oldu. Keyinki komanda gelip qo'yingizlar. Barakalla. Ağlım yürek, bulan yürek Üyüm dolu kalmaz böyle koşnalar gülük Men ben uçurum, hiç kokşup yürüm Üşüp bıraktan marcasın günlüğü cüdeyim Benim tuğanım, senin tuğanım Uruşarsın, duyurarsın, elini tuğanım Ekmekçiden koy, ben de kıynadım Koy altının tuğanlarına uyan kılmadım Düşünce canım,
керек деген сөз бар еліңізде сабырлысаншы Мейлі шыдайын қанша көтерген ұстағаба жоқ Ay barakalla, болды. Ağırda uşkıdan da kalır kendinizden. Ağa, kendiniz. Aldın жүрек, буын жүрек Үйім толы қауыз байлар қошылар күліп Мен бәрі жүрем, кейік оқшып бүріп Үші бұрын тамақ жастан күндігі жүдерем Менің туғаным ұрышасың жиырасың ене туғаным Епті шыдап қой, мен да қиналдым Оялтырым туғандарға ұят қылбағын Үшінші жаным қанша көтерсе сонша керек деген сөз бар еліңізде сабырлысаншы Мейлі шыдайын қанша көтерген ұстағаба жоқ Ay rahmat. Ağabey oturgan жерде ешті бітіріп қойдыңыз. Енді kendinizde hürmetli meymanlar, sizlerden kol çıkamaz aslında birinci orun, ikinci orun, üçüncü orun, dördüncü orun anıttayız gençler. Birinci orun kendinizler Romeo and Julieta kol çalgan. İkinci komanda kendinizler Gelecek komandası. İkinci komanda Sulular komandası. Al ikinci komanda Çıraylılar komandası. Özünüzde bayqап bilgenler meymanlar бардыгына жакшы аттарды урматтуу күйөндөр. Баарына келиңиздер мүмкүн болсо биринчи орун беребиз келиңиздер. Биринчи орун бардыгы аракет кылып келиңиздер. Эми той элебаттан келиңиздер. Ар бириңиздерге $100 берип коелу келиңиздер. Эжеке алып коебуз. Баракалла. Барып өзгөчө телефонуңуздарга бирлик салсаңыздар болот. Gelizler, ormanlar, özgürçü. Gelizler, hareketler. Ormanlarız. Туғандары Азамат аға, Розгүл эже, жана Кондуз эже, Бексултан мырза, Артур мырза, Самат мырза, Данияр аға, жана Венера жеңе баштаган жалпы жамааттар келип коюңуздар. Каалоо тилек сиздерден. Келиңиздер. Жалпы туғандары. Жалпы жамаат чыкты болды. Бар бы дагы? Өз келиңиздер, Эжеке, келиңиз сизден баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу коноктор, биринчиден кирип келген жаңылыштар менен экинчиден Айбек айына үйлөнүү тоюңар кут болсун, бактылуулукка кайнашкан алдыңарды багаласын, аркаңарды марласын. Алла эмилер дайым мини тойлордо жолугушуп жүрө берчи, кыскасы бактылуу болуп. Айба, емдім. Құттықтаймын. Алина. Айбек, братан. Несіче баба. Үйлену үлпет тойменен құттықтаймын. Қармаштан болыңа үлбөсін, бақылы болғылар. Шу дүниеде өзімнен арасам, қаласам, барын сағда қалайым. Сібірін кәм тұғын. Așa, suntem cirorile, balaça kalı olula, gökçe şağıla, bay olula, imanlı olula. Day bursa, şu yaşlılık günlerin üstünde cirorile. Айбек байке. Биринчиден айтылгандай эле баарыңарды келип келген жаңы жылыңар менен куттуктайм. Үйлөнүү тоюңар менен кармашкан болуңар үзүлбөй өмүр бою бирге болуп жүрө бергиле. Айтылгандай эле астыңарды бала басып, артыңарды мал басып, эң биринчи ден соолук,
ата энеңерге ден соолук, бири бириңерди сыйлап, имандуу үй бүлөлөрдөн болгула. Калгандар кошулабыз, бараката келиңиздер. 2 жашты куттуктайбыз. 2 жашты ортого алып чыгып сүрөткө түшөбүз. Москва шаарына мисига түшкөндөн көрө фотого түшкөн жакшы келиңиздер. Биледейт, токойдун көрүкү арчыда болсо, тойдун көрүкү тансыда. Келиңиздер. Жаштар, барыңыздар токтойдун чыгарабыз, келиңиздер. Уялбайбыз. 80. Сегодня вечером молоды пати. Just
Ал көрмөсүн турган жалпы меймандарды коноктодук тута бериңиздер. Алдыңыздарга да бир ырчы агабызды чакырып коюуга уруксат бересиздер. Келип коюңуздар. Өзгөчө Суран ага келип коюңуз. Өзүнүн чагылдыруну сиз кадырлуу меймандарга тартуулап койсун. Келиңиз ага. Чоң рахмат. Биз дагы Кудай кааласа бүгүн мынакей баш кошуп аткан 2 жашка биз дагы мына бир ушу тойканада кошо болуп насиптеш болуп отурабыз. Биринчиден ушул баш кошуп аткан 2 жашка багытталган каалайбыз. Узун өмүр, көп балалуу болгула дейбиз. Жашоңордо эч кандай жаманды көрбөгүлө деп. Жана ошондой эле бүгүн биздин мынакей столубузда Айжамал классташыбыздын туулган күнү ошону куттуктап коеюн. Анан Чыңгыз досубуз жакында кайната болуп келди Кыргызстанга барып. Аны да куттуктайбыз. Анан жана ошондой эле жакында биздин Алай коомунун жаңы жыл кечеси болуп, ошондой жакшынакай байрам болду эле. Ошондо Латвиядан Зинаида Кайымова деген ошол жакшынакай ноут утуп алды, аны да куттуктайбыз. Жана ошондой эле баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, ушуларды сиздер үчүн тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Тамагыңыздар татымдуу болсун, эс алуу кечиңиздер көп болсун. Эки жаш бактылуу болуңуздар.
Gözümde coşanda bu yüzler Beni çünkü o Hayal günü Mayıs'ta Romeo Juliet'ta Restoranda çevremem hepsiyle Alçalıyor Devamsın çavuşun kızdım Bize bölümüz bir gönderdim Sarılayım kırgızlı Beni sevdim gülüm Devamsın çavuşun kızdım Bize bölümüz bir gönderdim Sarılayım kırgızlı Beni sevdim gülüm Cürümsüz korkusundan Makabatım benim gibi oldu Yazılan roman Seni belki çalmandı Baltimam güzel Senin için ömür yaşlı olsa Benim için armağan Devamsın çavuşun kızgın Bize göğüz bir gönderden Sarılayım kök gözlü Beni sevdim gülüm Devamsın çavuşun kızgın Bize göğüz bir gönderden Sarılayım kök gözlü Beni sevdim gülüm Romeo, Juliet'ta, restoranda seveceğim gözüyle Alçalıyor Devamsın çavuşun kızgın Bize göğüz bir gönderdim Sarılayım kırk gezdi Beni sevdim Devamsın çavuşun kızgın Bize göğüz bir gönderdim Sarılayım kırk gezdi Beni sevdim Bizler kağılı тілектерге орын берелі. Тағыр айтқанда Айбек мырзаның жалпы коллегалары Талайға қоштасына келіңіздер. Жалпы коллегалар келіп қойыңыздар. Коллегаларға қосылып, Талай мырзаға келіңіз. Сөзді ұйғарала. Кімден баштаймыз ағалар? Келіңіздер. Кеңесші bir 3 insan söyleyin. 3 insan gelіңіздер. Жақынырақ сөйлең. Өдірак көтерің. Gelin kutlasın. Aybek. Aybek. Sen baktını ol. Ömrün uzun olsun. Gelin ben baktını ol. Ömrün uzun olsun. Var ol, aman ol, kılıç ol. Şu ağam sınıftanlar ben sen bir tuğan ağınday olup keten. Negizde bir tuğan ağınday demesi kızım bu. Jeyişi koyuz sınıftangan yaşlardan bu. Sizlerge üyümlülük bakıt. Çındiye solu. Жаңы жылда жаңы игіліктер. Баршылық, аманшылық, тоқшылық. Biz işenген, biz өстірген
жақсы жашардан болушunu мен тілектешмін. Эми ушул Куда сокторуп айтып кетет, биздин кулубуз бар. Бала бизден, кыздар отабыз, биздин кулубуз бар. Кулу коргош хакым бар. Барыңыздардын жаңы жылыңыздар мен куттуктайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Барыңыздарга жакшы ийгилик, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалап кетем. Iki yaş öğrenme çıkar, batı oldular, karmaşkan oldular. Bizde hiç yokta vatanileriyle silahlar yaşlar oldular. Ağızlarda balavas, arkalarda balvasın degende kırgızın sanı koydu. Yaş büyülerinde oldular. Көп бақтылы қармашқан болуымыз төл толы имандар сіздерге қош келдіңіздер. Речке бақтылы Ассаламу алейкум бақтыр. Әлбәке ассаламу алейкум. Бүгін сіздер нені ғана қалайыз? Біріншіден бақтылы, екі дүйіне бақтылы болыңыздар екен. Өзіме емнені ғана жақшылықтарды қаласам, сіздерге қалай өтем. Бақтылы болу. Айбек, саңа өмірлік бақыт, өмірің ұзын болсын. Ушул әкеңді сыйда, ежеңді сыйда, бір туғанларыңмен аман есен бол. Сен қаншалық бақытлы болсаң, мен де ошончалык бақытлы боламын. Саңа ак жолду ийгилек. Өркөн бақытлы болсоң болду. Мындай. Тапшырып берген андай сөз бар. Азамат келіңіздер, белектер тапшырамыз. Тағы бір жаматтан соң немесе қызықты ойын баштайбыз. Тағы айтқанда Алина келеміздің жалпы коллектив жамат келіп қойыңыздар. Алина келеміздің жалпы коллектив жамат келіңіздер. Тапшық келіңіздер. Кімнен баштайсыз? Келіпті. Алинаге, Айбек байке, Джезе, точнее. Айтат, мир двоих не понять миллиардом лет. Теперь у вас свои законы, өзүнчө болгон свои правила будут. Башкаларды укпайсыңар, өзүңөрдүн мнениеңар, өзүңөрдүн правилаңар, өзүңөрдүн законуңар болот. Ошол менен өзүңөр чакан үлгү болуп, бактылуу өмүрүңүз болот демекчи. Алина же, Айбек жездин кармашкан болгон өзүңөрсүн бар болгула, бай болгула, түбөлүк болгон, бирге болгон, ата энеңерди сыйлаган, жакшы жубайлардан, үлгүлүү жубайлардан болгон, көп балалуу болгула, эч качан оорубагыла, тилеген ой максаттарыңардын баары ишке ашып, бактылуу болуп өмүр бою колго алышып жүрө бериңер. Дагы бир жолу куттуктайм. Азаматсыздар, эмгек жаматы. Эки жашты куттуктабайбызбы? Барып фотолошпойбузбу келиңиздер? Жазуы сылар
сом акча сайды каалоочулар жалаң айымдар келиңиздер. Ким оюнга катышам деген айымдар болсо келиңиздер. 8 айым болсо болот. Каласаңдар бул жактан келиңиздер. Бул жактан келиңиздер. Бардыгы келиңиздер. Келиңиздер. Оюнга катышам деген айымдар болсо келиңиздер. Биринчи орун 5000. Келиңиздер. Оңа беребиз. Айымдар. Ичким акча утупсу келбейт ал. Эжелер, силерден дагы боло берет. Сиздерден дагы боло берет келиңиздер. Келиңиз ана, 5000 утам деп ката дешебиз. Эже келди. Чыкпайсызбы дагы? Боло берет. Биринчи орунга 5000 келиңиздер, урматтуу меймандар. О, анан айтам. Барбы? Кошулар чыга бериңиздер. Чыгабызбы? Мырзалардан. Мырзадан үчөөңүздөр жеңүүчү болосуздар, келиңиздер. Азыр 1 2 3 4 8. Жөн көрбөйт десе, кечирип сурайбыз. Канташтык бизден кетти. Азыр накта кыргызча музыка жаңырат, барыбыз бийлейбиз. Музыка токтоп калганда бийлеп аткан жерде катып калабыз. Ким кыймылдаса, оюндан чыга берет, келиңиздер. Акыркы 3 инсан жеңүүчү болот. Талайга карап турасыз. Азыр музыка жаңырат, барыбыз бийлейбиз. Музыка токтогондо на место катып калабыз. Эгерде ким бийлеп катыбай калса, кыймылдап келсе, оюндан чыга берет. Кетти. Музыка. Ооба, күнүшөм жок. Ona diyeceğim kolları kıymıldı öyle. Kolumu karamadı diyeceğim, rahmet geliniz bana veriniz. Kolumu kıymıldı diyeceğim, kolumu karamadı dedim. Arka çılığız geliniz daha, çılığız için ne? Çılığız. Muzika gitti. Жақсы бір жер, неге мұнда? Рахмат жер, отыра беріңіз. Мұнда қылып жүріп кетеміз. 6 инсан қалды. Жақшырақ қатышамыз, келіңіздер. Музыка кетті. Музыка! Музыка! Атыңыз кім сіздің? Атыңыз кім еді? Сен не күлдасыз? İşte yaşıyor. Ama adınız ne? Akça bardağına gerek hürmetli meymanlar. Muzika! Уже трое там что такое? Да, не вот языке. Музыка. Музыка. Birisine birisi hakkın sonu. Bir günde
Екіншіден ектер жамшыл толғауын Біліп қалды бірінші Все такие пистолет. Нормально, нормально. Можно его? Мне пистолет. Кетті. Марияр манедің Жұлдыздай жанған едің Жүректің болған емін Жаңа Кремльдегі Лениннің естелігіне жолдады. Қандайсың аға? Күлтеміз аға. İşte жақсы. Ақша бардығына керек отырғандар. Кетті музыка. Марияр манедің Тамаша таңдар едің Ашық болған едің Өзіңе жаным Олымшы сен де мені Жаныма ең керегі Атыңыз кім сіздің? Ақша ұшыншалық керек пе? Кредит бар мейді? Аға кеткен аға байды. 4 инсан қалды, чечүүчү музыка жаңа тікелей ортаға шығасыз кезде бары көрсін. Бары честно болады. Ecek içinden bir oturturası. Var zordu da tağız. Gül suşunçalık yılda bırak 5 suşunçalık gireyken ne alacağım ben? Hatta bir 2.000 olsa oturan da Ecek hiç bozsa minus oturan da diyeceğiz. Ya, Edis. Gülüyor turdu adamız. Oyun bu. Çıdap durmuş. Qandaysan ağa? Ушинде тұрар өзіне қалды екен. Музыка! Сіздер үшін тұрып тұрған мен ансақлар танек жайып білейін, е? Қол қырып беймолдар болбай еді ағамыздың. Бара бермей келіңіз. Разы болыңыз. Ең урматтуу меймандар, 3 инсан қалды келіңіздер. 3 инсанды азыр билетебиз. Кайсыл инсан биринчи болуп чыкса, 1000 сомдун ээси болот. Музыка. Eski kızın kolu titrep olmaya kaldı. Akça uşunçalık kireye eken da, ne kılavuz endi? Eski kızın kolumuzun turamda ne mi doğunuz? Бар болуңузга келиңиз. Оюн бар болуңуз 1000 сом отур сиздерге. Эми биринчи орун жана экинчи орун болот. Музыка.
5.000 керек peki? Sizge gerek mi? Beş yıl için adamlar ne kadar baytar? Hareketli. Halkı adam. Kelleler alıp götüremez. Arsa olmayız mı? Siz yaşamak? Kayda mı oldunuz siz? Ya. Yine camam kadar içinde de. Sıravayı öldürüp için. Muzika. Kız! Rahmat, болды, келіңіз ағалар. Эми мындай кылалы, эгерде сиздер каршы болсоңуздар, улуу башыны киши кылып чыгып берген агабызга биринчи орун берсек, не дейсиздер, урматтуулар? Ага, келиңиз. Беге кут болсун. Өтө эмгек кылдыңыз. Ага, 3000 кут болсун. Кафалайсызбы? Азырыңыз. Улууларды урматташ керек. Аракет. Эки жашты жалпы достор чыгабыз, келиңиздер. Жалпы достор жамаат келип коюңуздар. Достор барбы? Келиңиздер, достор жамаат. Жоробашчы ким жоробашчы? Эки жоробашчы барбы? Мындай, красавчы, келиңиз ага, сизге берели, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Айбек досум, Аяшым, силерди бүгүнкү үйлөнүү тоюңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле баары достордун атынан бакыт таалай, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Бактылуу болуңар. Айбек досум, Аяшым, Алина, бактылуу болуңар. Калмашкан болуңар, эч жырабасын. Эмне тилейсиңер, ошо тилеген максатыңарга жеткиле. Ар дайым эле ушинтип бактыктуу кылган менен айланып жүргүлөр. Силерге чындыгын согуу Силерге чындыгын согуу тузумдар. Ушул калмашкан колдор үзүлбөй, имандуу үйлөрүндө болуп жүргүлөр. Аяшым, Айбек, Алина, үйлөнүү тоюңар менен куттуктайбыз. Дайыма ден соолукта болгула, бактылуу болуп, көбүк жашагыла, баланын чакалуу болгула. Достор, кошулабыз калганда, келиңиздер, 2 жашты куттуктайбыз. 2 жаш менен эстеликке өтөбүз.
таттуу болсун дейли. Ал эми достор, эстеликке сөз көчөбүз. Таттуу келиңиздер. Меймандар, барыңыздардың тамағы таттуу болсун дейли. Ал эми бул жака келиңиздер. Сиздердин уруксатыңыздар менен Айбек агабыздын бүйүк тууган эжекеси Айнур эжекени бул жака чакырабыз. Келип коюңуз. Айнур эже барбы? Келиңиз, Айнур эже. Ак дасторконго бата кылабыз. Андан соң каалоочуларга алып бийлейбиз. Себеби дегенде бүгүнкү той элеринин биринен бир максаты ак дасторконго бата алуу. Келиңиздер. Ал эми урматтуу меймандар, бүгүнкү той кимге жакса келиңиздер. Чын жүрөктөн орусча айтканда Абдуши 2 жаш урматтуу кол чаап коюңуз. Келиңиздер. Келиңиздер. Алгач Айнур эжекебизден бүгүнкү келген меймандарга ырайчылык сөз угабыз. Андан соң эжекебиздин ак батасын угабыз. Келиңиз эжеке. Ушундай чүп менен болуп калдым да, бата берет. Ал эмесе бүгүнкү Айбек менен Алинанын кичине тойчосуна улуу отурган ушул конокторго чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушул биз менен кубанычка бөлөнүп, биз менен ушундай жакшылыгыңызды кошо бөлүшүп отурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ошондой эле 2 жашка дагы бир ирет бакытталай каалап кетким келет. Ошондой эле ушул жерде отургандарга чын ден соолук, узун өмүр, мындан кийин жалаң гана ушул тойлордун үстүндө жолугушуп жүрүүбүздөргө тилектешмин. Жаңы жылыңыздар менен туугандар, достор, ортак, кошна, махалла дегендей. Ошол бүгүнкү той кечеси ушинтип аягына келип турат. Немножечко, конечно, я... Ты не волнуйся, братишка, когда ты рядом, я вообще не волнуюсь. Я очень рада, что вы в этот вечер пришли с нами, повеселились, так скажем, поделились своими такими, вот скажем, очень добрыми эмоциями, также очень милыми пожеланиями. Мы очень рады, что мы вот в такой день встречаемся за таким, наверное, хоть и маленьким, но, так скажем, грандиозным событием, так как все-таки еще в нашей стране создалась такая вот маленькая республика. И этой республике я желаю мира, любви, счастья и многих долгих лет жизни. Спасибо. Андымыз кездер ошол жактан улдуу агабыздан жана 5000 сом тууган агабыз келип коесуз бага, келиңиз. Ага, келиңиз. Ак дасторкон кумачана 2 жашка өзүңүздүн ак батаңызды берип коюңуз. Омин. Кана ушул 2 жаш бактылуу болсун. Кармашкан балдарга ардаш бассын, бир туугандарга сыйлаган. Бай нече болду. Өмүр ушул тойго келгендерге ден соолук, балсадан тапкандардын баардыгы жакшылыктарга буйруксун. Омин. Той эле ордуңуздарга жазып беребиз.
Ал урматтуу меймандар, бүгүнкү күн өзгөчө күн болуп отурганда келиңиздер. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда гранат Ак-Өргөс болду жана өзгөчө камерада оператор агабыз Талант агабыз болду. Диджей мырза кымбат болду. Офицер кызматкерлери болду. Жалпысына рахмат жана ошондой эле эрке болуңуздар, тамад болуңуздар. Мен Сапар Туратов болдум. Жана ошондой эле айта кетчүлөр урматтуу меймандар, бүгүнкү тойго өзгөчө чын жүрөктөн спонсорлук кылган Таалай агабыз болду. Таалай ага, азаматсыз. Ал урматтуу меймандар, чындыкта чыгат, Таалай ага келиңиз. Кыргызда бирөө келип көлдү алды, бирөө келип төлдү алды, Кытай келип жерди алды, Эвре келип элди алды, Канада келип кенди алды. Алынбаган кыргызым эмне калды? Алынбаган кыргызым ушул тоюм калды. Бирок бул тоюмду башка элдер албайт, башка элдер кыргызга окшоп чоң той бере албайт. Кыргызга окшоп бир тойчу банкта кирип ала албайт, урматтуу. Кыргызга окшоп тойго кечирип бара албайт. 100 000 евро миллиардтай берсе дагы бүгүнкү тойдо спонсор болгон Таалай агабыздай эч качан спонсор боло албайт экен, урматтуу меймандар. Таалай агабызга бир кол чаап коюңуздар. Жеңиш. Elin mutlu olsun. Hadi. Bakılı olun. Senin bakılı olun. Onun ben de bakılı olsun. Aman bol, var bol. Varınızlar, canışınızlar. Я почему-то опять вспоминаю о январе. Слышу твой голос и просыпаюсь.